Kumpata pitikera tiene Dios, tranquila in kana karut mali kagwa, pero lahat kana bagi rabingili ratine kagwa. Nakakeretan li Apostol Paulo kiko bitik Antioquia, Shkwen, Syria, Shishkabal Shkapil Shole, Eblach Papanel. Amen. La Paulo kishkere naktentonak kawakem Shol salish Papanel. Ikates kanap shpapang kili kakwa. Tentong anak te sik ili kakwa si ajalem sol. Kawakem sol, kokem sol rik ili kakwa. Kekeherem nak tentong anak te skuls num singkili railali na chasa spene. Renak te oksalish ni makwalish kwan kilali Dios. Yo get this evalis kapish olela pavanel chan. Keskele emnak de spapli kakwa chan jalem sol uting ades kana spapangil chan. Ut aruli ko chan skem alere la o laktiol chabin esilal ha anak ki se kia chakre lis na alila pavanel se kwancha khumsin di kamera kecil, heblah pamanel sekuananas Israel, napalis awali talamit kuang kiabaran, amen. Nakes olap di kolpaib, lah Paulo ran, napal ke paman, habanan lah Paulo mukulas kanapet tak kaman, toh naulak kecikrim alek, toh naulak keciskapal skawilis oleh. Porque mare kwani ke ina sol na kwa kresie kuchini ke kawu bi sol ne ke isa lis papale ne ke ano sa lis papale. Amen. Pues hokana pina kabana oli pastor nakla es lis talamit ni ka ko Dios. Kunalik kawake ol sale papal. Shesh papang sakal reru kaman yerma sheku elisha. Tetonak li lisak ish lisak twin te paang sitakal muko kakita she kubejat es kanakata shin saklok lai shin paang shin koli kubia muko chakta senoket eva se sholik arus panu dia seram lis paang lis kubeja lis es reconcilio uti okeres es reconcilio anakuan. Amen. Tenak se sholik arus es panu tek angkalak ciruli Dios kama so atinak ki atinak ekwer cirish lik angkalak ciruli Dios macatami di rumah cekina keng seno kita angkalak chanjalak ol chanjalak kuang ciruli takwa utkokang kecik Dios ke bala Paulo lakuan lah Paulo jo cik evalek kawish ole lah pawaneli kuang ke barang Kejere la pamanela tes public aqua chachales oluchet uting ates kana spapangke Kejere la tentotes kunsum sikili railal renak te oxalis ni makwales kuangkilali Dios. Amen. Keshakabaka amol bere li gumbung utal chah pamanel chan que espanulis ayuno ut que tihok sa spenebres after singele saruk li kakwa li akshe paan. Anilah amole sa indi hermano pastor. Anilah amole be sa in ane plak angale kuang ke pari. Te donak la ese sirano kil hermano. Te jale eso onikili Dios buku te kanak tes papa kili kakwa. Renak tes observasi makwal skwa kila li kakwa. Hakere lina alinak kwa hu ejemplo ran lina ke alinak na para le ke rahlis matane marali premio hapanan hun kwe poshe bakina tsakli premio habita kwa bi hokara kilo na papanel na al joko alinak khas ul ali ka premio pero le ka premio mukuja sana tuminta mukuja kunak ta trofeo lima tanah kecil Dios aan de kacuam
juneli que si raro que hermano, hermana. Handi kachuam chukuneli. Li chuam, li tekhe li kagwa salisantil chosha. Parki to agwang karan sakal or li kanaah kwang li Dios chikamuelingkin. Mag-ak chili luz, mag-ak chili kandil, mag-ak chili saeli po. Sino que le muelan que le shlimakuan shkuan kilali Dios. Anakwan Joko shkal al khae sali papa. Kakinin kere. Shiraro kin hermano. Shes papa shajale all ut me kana ple papa. Mes atun sale papa. La ese se amere se usilal chiru le kakwa shabanu le reconcilio. Junto takik di reconcilio kuchachota. Sabun chak macik batsumka. Junto takik. Utarakuan angkalakai shiruli Dios pa angkai sitakali deru me kanak ke paal me kanak pa angkili Dios. Di Dios buku batul ta. Handit kolok kue, handit kyok la juam, handit kyok la juam. Amados hermanos, la Paulo que quiere la te escuchan si quiere railal, chali railal saben makana apaan. Gloria a Dios, makana apaan. Hoy en Enrique de Dios, ho etach irta silikakwa, ho etach man likakwa. Hoy venir ni kakwa atirano kin hermano naktulak ni railal saben kulshum sikil natulak skal ali ni sila papan kulak malikutan kulak ni or nakli kakwa touchdan ka patay kulshum sikil railal saben Lahdami kisya chikamain ustanak otuna na chali railal usting alat otunjan mesukwak chinujan likakwa kwanerik inchan lahdami. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Numtajenake ialak pa banelike wanjak nachter. Kaya tal charulis papale, charulas ke papan chakaan, hokalah kita kabalula oh, kuigunak na lang alinak, narisitis kunili na alo Brasile, unas jas si alinak, hokalah kita kabalula oh. Takakanak tiskulinik arelunat kaya likapakan. Utakakanak makilimak nila chapokhe. Chikakuyak tasalik arerutan tos kuyal. Renak takabanu. Honarak ni Dios. Perkuali etalil kachap. Halem lakpakanel sekwan chakusil. Heblah papanel siapakan sak cualquier profeta. Amén. Cualquier profeta. Se sol se atirak mani Dios. Saem se sol se papan. Spas papala Elías. Cabeza de Santil Chosha. Nunca que la heblah papanel siapakan sak. Heblah papanel siapakan karan Jerusalem, Antioquia, Listra, Derbe, Junahem Sol, Listu Minebrem, Secomonil, Chiguninik Areru, Quaquebrem, Secomonil, Ragnal Quaquem Sali Templo, Chiloconin, Ragnal Joquera Mikirati de Dios, Junelik Sheteng Ashmalik Aqua, Hokanakohkila Oshtalamiti Dios. Hokanakohkila Oshtalamiti Dios. Mikakanakapapal. Mobat unsali kapapal. Meshpat unsali papal. Kujokachi mago isilimak na chega chapokakwe. Lina aro besinlat ausla guam. Kiam lesila hushakalil. Takil Jesucristo. Lidik sol. Tika kech ala esh. Malak lain tikin sol chalikakwa.
Carutentot Jabanula, Estanamit Dios. Kisilina alo presinsa li kachot, kisilik mak kwanza li ruchikot. Kakalabri balish, okina li ruchikot, li niketa kalanza li ruchikot. Amen. Kisilina alo presim kay kamagunak na alina nelchan. Kui gunak na lang alina chan. Narisit khunila alo presire chan, nashyash echi alina chan. Ho kana kita kabarula o chan. Takagalam tiskhunilik ayaruna chichim ka sa likapapad. Utakagalab akilimak. Lina chapokte. Liquin nakje. Toksana kiri kalak chan. Unakating kalak kicik chan mugusat ashtaka kiri Dios chan. Mugusat ashtaka kiri Dios chan. Mabatul tali Dios chan. Yatok tagwah kamakok chan gire. Yatok sakir kakwas kat malchin. Truk tagalab ake. Kaya kiri sa ayulo. Utakilish lo ali Dios chan gire aji kamain. Pabli kakwa. Uli Kristo sa lakwa. Utokwa nakpapanen nakala nakwa. Tokwa nakpapanen nakanaket kunak silitro sa mukmu. Rubel Calvario karchana sikskat alsa. Hadrahik at ilek nak parki tubo nakay Kristiyan kaya tublali Kristiyan sinelik ajil. Maraksalik ajil anin bekwang ajil sinumeran. Just anelok ires asa esbuchil sa besh naket sikat dineli herman kung kaya herman silik ajil siyan. Yo si Chapex mali mak. Margulak na ok si Makok. Gloria a Dios. Neke 6 jalan arte 6 manukili mak. Por teléfono neke anu. Renaking ate ile. Sora Dios. Yo chachilok. Sora kakwa kwanse musika. Amen. Por eso lo pavarel. Kasi ni mak sa likachuam li na chiching ka. Renak kechan ni slimah kwal skwa kila likakwa. Num dakira kais kala pavan ni ke kwanchak nakter chan. Kak eak retal charul spavalem chan. Charul ke pavan anchan. Ho kala kita kabalula o chan. Chan rati likakwa. Chan girut kabalu hermanos ke bal katon. Jadi lu nak kalak nak kunak likwing boleh is dik anarus kana magilimak porque mak ni katin mak ni hopok mak ni qatil mak ni sikta bila pasakitin sikta bila kich kapal sikta bila kich pastoril magob kaan linarah liqaqwa hermano hanak kamay khalika kuang galirahok sa liqaw Karun li rahok nas kali satil musikat salikam tulanil kuyuk said olahil rahok silabar tem cikabil kwanjik komon karun li raru cini li satil musikat salikat ju amlo lah pabanel tuktukil usilal chabilal tulanil kunil Kumaga sa likamaan, mahoet kiniruli Dios, sesiraro kin hermanos. Mejor katake likakwa. Ugushona litachiak yoko chumako chupalto. Alakwa shona lilak kasik li Dios, ulun jare likakwa. Kyochik utung lish ulunik likakwa. Nabali raidarish ulman. Hayes aplik li templo. Pero tulak ko na saplik le templo to makaya ka Biblia. Pero kula wala pa manel kuang ni atin Dios sa likam. Jal sa likam chik eli kakwa to oska predicar li atin kakwa. Siya kabaki amados hermanos sana hindi atin kakwa lang kakwa. Kapano akli os. Dahil ko nang kakimsa. Kapano akli os. Nakuha numero chale Juan Pop Chok Maria Sholku Ulte Concilio